Titiro, look, here comes Tamanui te rā. Morena, Mr. Sun. Morena, Pāpā Rākau. Kia ora, my name is Kōkā. Here in the forest with me live 5 Patupaiarehe. Let's meet them. Time to wake up, Tākaro Tribe. Kia ora, Tākaro Tribe. What are you making there? We're making a pai huapiri, a berry feeder for all our bird friends. Kōkā, we thought we would collect lots of different huapiri, berries, for the manu, birds to eat. What a great idea making the berry feeder for the birds. How many more bowls do you have to put in the berry feeder? Tahi, rua, toru, whā, kia rima atu ngā ipu. That's wonderful. Or let's sing a waiata. Ngā hoi o te waka, e tia, e ranga. Ngā hoi o te waka, e ranga. Whakatere a te waka. Te tauihu o te waka, wahia, wahia, wahia. Wahia ngā ngaru o te moana, kia rere te waka. Ngāti heru o te waka, tāngia, 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 tāngia te riu o te waka. Te kaupokina, te kaiungi o te waka, koropetia, 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 koropetia te waka, kia tika, kia tau ai ki uta. Ngā hoi o te waka, ngā hoi o te waka, What a fun waiata, Tākaro Tribe. Kōkā, I have to take Rima, 5 things to put on the tree at summer camp. But I don't know what to take. Ah, that's all right, Oo. It was very thoughtful making a berry feeder for the birds. Perhaps you should ask Pāpā Rākau for help. Good idea, Kōkā. Let's go, Tākaro Tribe. Aha ka mana para kawana pa, e heke mene tere te wanepe, I hiki mini ki tu inifi, o hoko mono poro kawana po, a e I o uhuku munu puru tu unufu. Amariki mā, noho mai ki aku kakiaka, whakarongo mai ki ngā kōrero o te ao marama. Aue. Ah, Tākaro Tribe, you've arrived. Kia ora, Pāpā Rākau. Pāpā Rākau, I meant to take Rima, 5 things to put on the tree at summer camp. But we've been busy building a berry feeder for all our bird friends. Ah, I think your friends have been listening to you. Look, tahi, rua, toru, whā, e rima ngā kererū. Oh, ooh! How special is it that the Kererū whānau are coming to camp with us? Oh, thank you, Pāpā Kererū, for bringing your whānau on this adventure.
But now, it's time to go to camp. Small problem, Pāpā Rākau. How do we get there? Pooh will take you. Yay! Watch out! Out of the way! Sorry, my friends. The wind was a bit too strong. All aboard Tākaro Tribe. Kia pai te rā. Remember to visit Kōkā on your way home. Hei konei rā, Pāpā Rākau! Look down, Tākaro Tribe. Can you see your day camp? Whoa, we can! And there's the landing strip! Let's circle around, then land. Kia ora, Ngāti Tākaro! Kia ora, koutou! Time to come inside, everyone! Ooh, perhaps you would like to do our opening karakia. Kia tipu ngā rākau, kia pua, kia hua. Kia tihau ngā manu, kia tonu i te wao. Kia ai o tonu te mata o te whenua. E ora ai te katoa, e ora ai te ao. Haumi e, hui e, tai ki e. Ka pai, U. Today, we are going to learn about the number 5. But first, does anyone know what this is in my puku? A clock! It's a clock that goes tick-tock and tells us what time it is. Do you know what time it is telling us now? Call! I have a little waiata that will help you tell the time. Team Green, do you know what the time is now? It's Rima Karaka! 5 o'clock! That's right, it's 5 o'clock. I chose that time because today we are learning about the number 5. Yay! Group Green, what 5 items did you bring to hang on the tree today? Matua Tikiti-Tokiti, we have Rima, 5 special friends that have come with us to sit on the tree. Tahi, Rua, Toru, Wha, e Rima ngā Kererū. Tēnā koutou e te whānau Kererū. Would you like to sing our waiata all about number 5? Ana, koia! Tahi, rua, toru, wha, e rima ngā kererū. Noho runga raka, kia rere atu te tahi kererū o tahi. Wa tahi, rua, toru, kwa wha ngā kererū. Noho runga raka, kia rere
kererū kotahi. Wa kore he kererū. Ka iriru ngarakan, Heoi. What fun we've had learning about the number 5. But now it's time for our home karakia. Angi angi hauraro, māta he hengi mai. E hoka ai ki runga, ka huri, ka whai. I te aratika ki te kāinga, ka hoki haumaru ai. Haumi e, hui e, tai ki e. Kia ora tamariki mā, noho mai ki tōku taha, noho mai ki tō Kōkā taha, hei Māori ora. Kia ora, Tākaro Tribe. Kia ora, Kōkā. What did you learn today in day camp? We learnt about the number Rima, 5. Would you like to learn to spell the word Rima, 5? Ai! R-I-M-A. Rima. Rima. Oh, Pāpā Rākau is calling you. See ya, Kōkā. Kia ora anō Tākaro Tribe. Have you had a good day today? Ai, Pāpā Rākau. Ka mau ke te wihi. Let's take a look at what you did today. You made a berry feeder for your bird friends. 5 of the Kererū whānau came to day camp to sit on the tree. You learned to tell the time, 5 o'clock, Rima karaka. You sang the number 5, waiata. And you learned to spell the word 5. R-I-M-A. Rima. Magnificent job, Tākaro Tribe. What a fun day, Tākaro Tribe. Time to say goodnight. Po Māori e. Good night, Tākaro Tribe. Roi ato mata, parai he hia o niho, kuhuna o kakamoe po Māori e kuhu ki te moinga, takoto iho ki raro.